Gradsko pozorište Abrašević u knjigu uspeha dopisuje još jedan veliki podvig. Predstava Razvojni put Bore Šnajdera po tekstu Aleksandra Popovića, a u režiji Miroslava Trifunovića, proglašena je za najbolju na nedavno završenom 50. jubilarnom Republičkom pozorišnom festivalu u Kuli. Sve je počelo ovako. Razvojni put Bore Šnajdera na prvu loptu osvojio je publiku na premijeri u Valjevskom domu kulture 19. maja. Nakon toga, selektor Kulskog festivala Milutin Mišić predstavu proglašava za najbolju u Mačvanskom, Užičkom i Kolubarskom okrugu. Ovaj uspeh omogućio je plasman na Republički pozorišni festival u Kuli, najvažniji u našoj zemlji. Među 8 najboljih predstava, najbolja od najboljih je Razvojni put Bore Šnajdera pozorišta Abrašević iz Valjeva. Da uspeh bude potpun i pokaže da u ansamblu nema lošeg igrača su još neke nagrade. Stručni žiri se odlučio da dodeli ovoj predstavi još 4 vrlo bitne nagrade, a to su nagrade za režiju, gospodinu Miroslavu Ćiši Trifunoviću, za muziku doktoru Voji Milutinoviću, za kostim Branki Šišinački-Obradović i za najbolju glavnu mušku ulogu gospodinu Draganu Lukiću. Dakle, sve u svemu jedan veliki, zaista veliki uspeh Gradskog pozorišta Abrašević. Ponavljam, zlatna plaketa koja nam je pripala praktično znači da smo trenutno i ponovo najbolje pozorište amatersko u zemlji, a sve to uspesmo postići za nešto više od mesec dana. Branko Antonić u ulozi Bore Šnajdera najviše se dopao kulskoj publici, te je i on po njihovom mišljenju proglašen za najboljeg glumca. Nakon 18 godina pauze i neučešća na festivalu u Kuli od 2005. godine, Abrašević niže samo uspehe. Za ovaj uspeh zaslužan je iskusan glumački ansambl, ceo tim ljudi koji je radio na ovom ostvarenju, dobar tekst Aleksandra Popovića, a sve uz umeće reditelja Miroslava Trifunovića. Dakle, zaista mislim da smo napravili jedno novo pročitavanje Ace Popovića koje je bilo veoma bitno i značajno, ne samo sažimanjem teksta, nego i pravljenjem pomeranja za poslednje scene Razvojnog puta Bore Šnajdera koja se završava suđenjem Bori Šnajderu na početak, pa smo onda kroz flashbackove u toj predstavi u stvari napravili jedno pozorišno suđenje novijoj srpskoj istorije, a sve to stavljeno u kontekst jednog cirkusa, jedne klovnovijade, kakva se u Srbiji dešava i kakva se menja sa društvenim i političkim menama koje se u ovoj zemlji dešavaju. Abrašević je došao, otvorio i zatvorio festival u Kuli. Neka tako bude i na predstojećem festivalu festivala u Trebinju.